umuthenya bunge-ini ya kaunti ya Murang'a nirugamirio umuthi rucini kurumirira ngahiha iria ciraumirire muthi wa ira kuria ruhonge rwa uthuthuria DCI nirurekinyirie gutabania uthuthuria wa ngahiha ici iria ciraumirire bunge-ini ino. Nĩ ngahiha iratumire arugamĩrĩri a wadi bunge-ini ino kũingatwo thutha wao kũrũgamia gĩikaro kĩa bunge ya kaunti ino kuria maratetagia gũcenjio kwa Simon Wamwea o hamwe na Elizabeth Wambui kuma kamĩtĩ-inĩ ya uruti wĩra wa bunge ino. Polisi hawezi kuingia kutoa MCAs ama mtu amechaguliwa katika bunge. Polisi waliingia huku wakatumia nguvu kupita kiasi, ndio maana unaona kulikuwa na hiyo uharibifu wa mali, kwa sababu polisi waliingia mpaka plenary wakatutoa huko, wengine wakagogwa kama nilumizwa mguu na MCAs wengine waliumia. So waambie media ukweli, ile mambo ilikuwa inaendelea hapa. Ngahiha ici niracũngĩrĩirie ũthũkangia wa indo o hamwe na gũtiga arũgamĩrĩri amwe a wadi mena nguraro. Kuringana na Lamban Chomba uria ni murugamiri wa wadi ya Kambiti niaugite mathurite murugamiri wa wadi ya Kigumo Caroline Wairimu hamwe na muruna wake wa Gishanjiro John Munywa kwiyukia utongoria wa kamiti ya uruti wira wa bunge ino. Na mheshimiwa Karo na mheshimiwa Kamunywa, wakati ilifika saa 8 ili tuende tumalize hiyo kazi, walienda wakatuletea kotoda, wakasema koti imekataa tuweze kubadilisha na tuweke wale watu tunaona wako na uaminifu Kuringana na murugamiri wa wadi ya Muguru Moses Mushiri niaugite cikaro cia bunge itiguthi na mbere nyinagia Simon Wamwea hamwe na Elizabeth Wambui matige wira. Nimesema hii bunge haitaendelea mpaka mheshimiwa Wamwea na mheshimiwa Walispa wajiondoe ama watoke katika Murang'a County Assembly Service Board. Moses niataririe itumi cia guteaniria Simon Wamwea hamwe na Elizabeth Wambui akiuga ati nimagite gukinyaniria uhuthiri uru wa kigina hamwe na urugamiriri moru. Tumewatoa kwa grounds ile. Ground ya kwanza ilikuwa vote of no confidence, ground ya pili ilikuwa incompetence, ya tatu ilikuwa financial mismanagement, na hiyo ingine ilikuwa misrepresentation. Ngirifuatira Muthigi TV, njetago Joshua Jona.